Je li Nemaju šansu. koncert Marka Perkovića Thompsona, čestitam evo našem dragom Marku na uistinu velikom svjetskom uspjehu, je li tih 500.000 prodanih karata, je li to dokaz da je Hrvatima dosta? Apsolutno. Odgovor na stanje u kojem ponižavate i Marka Perkovića Thompsona i ne može pjevati u Istri, ali može Ceca i Brena u Areni. Strašno. Poniženje vlastitog čovjeka koji samo kroz svoje pjesme budi emocije, domoljublje i sve ono što nas je kroz povijest znači pratilo. Pa samo pjesma Moj dida i ja. Pa kad moj unuk od 3 godine meni zapjeva tu pjesmu, pa kad on kaže deda, ako ne znaš šta je bilo. Dakle, zamislite kako se usađuje u mladog čovjeka. Sad ste i mene malo ste me pogodili. Da jednu radost budimo u sebi, znači ponos svoj. Ne dajmo da nas gaze.